Jules, tell me, what is a friend zone? Friend zone is when a guy likes a girl or vice versa, but the person they like doesn't like them back, but doesn't want to offend them and asks just to be their friend. Friend zona je kad se družim s nekim, s kime neću da spavam ili s kime neću vezu, ali hoću ipak da budem dobra i onda mu kažem ok, možemo da se družimo, ali ne više. It's really vice versa. Have you ever met a guy who friend zone like a girl? I think it's possible. Really? Yeah. Ok, ti si meni friend i ne vidi nikakve znake ili nešto, onda on mora da otvoreno kažem. I don't know. Could you handle the truth if somebody says, I don't know, I don't like, I don't Yeah, like but it benefits you, not me. But can you? Do you want us to say to keep you in the friend zone? Mislim, znaš kako, obično mislim da ljudi trebaju to nekako da osjete, zato što, ok, ako je neko drug, to osjetiš, vidiš. Jer ako te neko gleda, razumeš, smješka ti se... Najbolje da budu iskreni. Apsolutno. Znaš, na najiskreniji mogući način da daju devojci, da znaju da im se sviđa, da ne budu zato što su oni u fazonu idu sve izokola, razumeš, i onda devojka ne shvata šta on u stvari želi. Otvoreno kaže što želi i to je to. U suštini, kad se to dogodi, malo je čudno u početku, zato što smo ipak pre bili najbolji drugovi i sada je nekako drugačije. Oh, it's either we want to be nice and not offend you, or we say fuck off or something like. You know? Yeah. A ja mislim da tu kad se jednom uđe, teško je ti izaći. Ne znam, možda prikazati sebe iz nekog drugog ugla toj devojci. Znači, moguće da izađe iz friend zone? Da, mislim da mogu. They can, if we like them. Yeah. But if we friend zone them, then they're normally stuck there. To, ako ti je neki dečko lepni, ne stavljaš ga u friend zonu, znaš. Znači, moguće je da muškarac izađe iz friend zone? Da, ko je uporan. Ako baš želi da ostvari svoj cilj, onda... Znači, istina je ono nije bio lep, nego uporan. Da, i lep. 99% ne može. Ako ti se fizički ne dopada, ono može da bude zanimljiv koliko hoće, fizički izgled je baš bitan. To je zato što si ti glupa. Mora fizički ti bude privlačno. Kako da muškarac izađe iz friend zone? Pa... Mora da bude pametan. Pa mora da bude pametan, šarmantan. Gentleman. I sad ja neću da ti ja budem u drugoj. Pa to mora da bude pametan da bi učinio prvi korak i kako da nas upozna. Samo... To je komplikovano pitanje, stvarno. Meni nije jasno, samo ti ja pitam nešto. Da hoće da bude... On treba da izađe tako što ću ja njega da istanem ili kako? So, how many hundreds of thousands of men have you friend zoned? I don't know. A few times it's happened. Yeah. It's because I don't want to offend anybody. Yeah, you want to be selfish. I don't know, do you think it's selfish? I think it is. To mi pričam da bi ti bio dečko, mora da bude pametan i da pametno razmišlja šta da uradi da ga ja ne bi gledala kao druga. Vi treba da budete gentleman. Treba da učinite prvi korak. Da budete pametni. Tako da uvijek treba biti iskren. Iskren, direktno, lepo kažeš. I nikoga ne treba zavlačiti. Subscribe! GPO TV! Prošli put je bilo srčani momak, sad friend zona, sljedeći put. A krećemo pomalo, kako se kaže italijansko, žaba se kuva u mlakoj vodi.